شیوا خودان مارقۆس 14 گاوا وان خواردن دخوار عیسانان هەلدا شکر کرد ئەو شکان دا شاگردان و گوت بگرن ئەڤ بەدەنا منە پشترەوی کاسێک هەلدا شکر کرد و داوە هەموویان ژی ji wê vexwar Îsa got ev xwîna min e a peymanê yê got di ber gelekan de tê rijandin bi rastî ez ji we re dibêjim êdî ez ji vî berî mêwe tu cara naxwim heta wê roja got ez di padîşahiya Xwedê de jiyan nû vexwim piştî govan zeborek stran derketin çiyayê zeytûnê. Pertûka pîroz, İncîl, silav, rêz xuşk û birayên hêja.